Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi ni kwigenekerezo rya 13 ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Muri aya makuru turaza kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kubabwira planifier en offensive, turebe uko igitero gikomeye kiri gutegurwa mu bice vyegereye Minembwe. Turabwira elaborer un stratégique, gushyiraho umwihariko mu ngamba ziri kugenda zigaragara. Turaza kandi kubabwira lancer une opération de reconnaissance, aho ubutasi bukomeye bwamaze gutangira mu bice bitandukanye. Turaza kandi kubabwira effectuer une mission de repérage, turebe uko bihagaze. Turabwira kandi coordonner les unités, turebe ibijyanye na déploiement les forces. Turebe kandi lancer une attaque incré, turebe byose biri kugenda bigarukaho. Turaza kandi kubabwira ibijyanye no guhererekanwa imfungwa bizatangiye kugenda bivugwa amakuru mashya nyuma y'uko izasarambwe ndetse na leta ya Kongo bemeranyije guhanahana imfungwa, aho M23 ivuga ko igomba gufungurirwa abantu bayo bagera kuri 700. Turaza kandi no kubabwira mu buryo budasanzwe ibikomeje kugenda biboneka bijyanye n'urujya n'uruza ndetse nuko muvoma zihagaze muri eno zigenzurwa n'izasarambwe. Turaza kandi kubabwira abarundi benshi bakomeje kugenda barungikwa mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Banywanyi muze tubane aho ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutamu wikurikiranira hafi ugiye kutubwira vyose ko bikomeje kugenda biba ndetse nuko bihagaze. Ngusabe rero bane natwe kandi kuri wowe dukurikiye bwa mbere hituconda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha mu ngingo nyinshi ndetse kandi bakoresheje n'amayeri menshi atandukanye. Nari ndi kukubwira ku munsi w'ejo, yego ndi kukubwira imisozi itandukanye ikiyaga cya Tanganyika hariya hafi no misozi yegereye hariya za Karangara, mu misozi yegereye hariya hafi neza na za Katare ndetse na za Kahundu. yego Ndi kukubwira imisozi yegereye neza cyane ikiyaga cya Tanganyika hariya neza n'imisozi igana mu misozi isatira hafi n'ubundi na za Fizi. yego Ndi kukubwira ni ibintu byakomeye kandi bikomeje kugenda bihindura isura uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. ni nk'ibiki bidasanzwe kuri ubu zaba zatangiye kugenda vyibonekeza muri ivyo bice? Nk'ubu rero ikintu kidasanzwe gihari, yego igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yego bagabye igitero simusiga, igitero karabutaka mu misozi yegereye hariya Murembe. yego Iyi Murembe iri hejuru y'agasozi kitwa Kakuku ya mbere hariya hafi neza n'ubundi muri Minembwe. yego Hari agasozi muzi by'umwihariko ko ubwako kitwa Ruwako ndetse na Sibatwa na Kakomba. yego Bagerageje kohereza abasirikare b'abakomando begereye hariya za Katembo ndetse na za Marungu. yego Aba basirikare rero bagejeje za Marungu n'abagejeje za Kitenge ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. yego Biravugwa yuko aribo bari bavuye hariya za Kagongo na za Kizuka mu gihugu cy'u Burundi bambutse ikiyaga cya Tanganyika bakoresheje amato ya gisivile. yego Ubwo intwaro za FARDC zimaze kumanurwa zikuwe hariya za Uvira babamanuye ariko za Makabora ndetse na za Kigongo. ubwo ibyo byari byatangiye ryari Mutama? Ibyo ni byatangiye guhera mu masaha y'isa 2 za mu gitondo ariko bikomeje kugenda bikaza umurego kugeza kuri aya masaha turi kuvuganaho. yego N'ubu ngubu turi kuvugana bari kumbwira yuko umuriro ukomeje kwaka mu bice byegereye za Fizi hariya. yego Ko uyu mutwe wagerageje kureba buryo ki nibuze wabasubiza inyuma ukoresheje umusaza w'abaturutse za Kimanga na za Mwanamuke na hariya za Maringumu. yego N'abaturutse hariya za Kabeya, ariko bivuga yuko igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bitewe n'uko kiri gukoresha intwaro ziremereye. yego By'umwihariko atirarizi nizo ziri kugaragara ku mirongo y'ibiri ku rugamba. Urugamba rukomeje kugenda rukomera ndetse kandi rukomeje kuba ikibazo ku rwego ruri hejuru. yego nibyo urumva ko birakaze
Kugeza ubu kubijyanye nabo kuzasarambwe bo biteguye gute mu gihe babona hari gukorwa deployment ndetse no kuzana ibikoresho kabuhariwe by'urugamba muri ivyo bice? Ku kijyanye no ku ruhande rw'izasarambwe, Yego. ibice bizwi nka za Warubaza, imisozi izwi nka Asiya ndetse n'ahitwa mu misozi yegereye za Katembere n'ahitwa za Mikutu, Yego. Ruwatamba ndetse n'imisozi ya za Nyombo na Mwambazi n'ariya za Bisige na za Namoya. Yego. Kopa mu misozi yegereye ahitwa Katumbutere no mu misozi yegereye ahitwa mbese hafi neza hariya yuriya musozi bakunze kwitirira ngo ni mwami wa Dawe. Yego. Hariya hafi ya Mutupeke no mu bice byegereye Mukangwa, aha hose igisirikare cy'umutwe neza karambwe cyamanuye imisada myinshi y'amisada y'abasirikare ndetse n'ibitwaro bidasanzwe byari biherereye mu misozi ya za Shabunda. Yego. Niyo bamanuye bayerekeza mu misozi ya Minembwe ngo nabo ntabwo bashaka gucika intege ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yego. Dukomeje n'aya makuru, reka tujye n'ubundi kubijyanye nuko Kisekedi Chilombo yamaze kwemera ko agiye kurekura imfungwa 700 zifitiye aho isitanye isano na M23. Ubwo turagaruka tujyana n'ubundi ku zindi axe ugenda utubwira ibiri ko biragenda vyibonekeza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gutangaza ko zishimiye amasezerano yo guhererekanya imfungwa yasinywe hagati ya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC. Amerika yabitangaje biciye ku mujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ushinzwe ibibazo bya Afurika, Mossad Boryus, aho yanditse ku rubuga rwe rwa X agira ati turashima isinya rya gahunda yo guhererekanya imfungwa hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC M23, intambwe y'ingenzi iganisha ku guhagarika imirwano no kwimakaza amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amerika irasobanura ko mu masezerano yo guhererekanya imfungwa AFC M23 basinyanye na Kinshasa, komite mpuzamahanga Croix Rouge izafata inshingano zo kuba umuhuza udafite uruhande abogamiyeho, ikazafasha mu bijyanye no kumenya no kugenzura no kurekura mu mahoro imfungwa zifitwe n'impande zombi. Amerika yashimye by'umwihariko Qatar ku bw'akazi gakomeye yakoze ifatanyije na Croix Rouge mu biganiro bya Doha, isaba Kinshasa na AFC gukoresha ari amahirwe neza mu rwego rwo gutera intambwe yongera kwiganisha ry'amahoro aramze. Ingingo yo guhererekanya imfungwa ikubiyemo amahame yibanzaganisha ku guhagarika intambara. Leta ya Kongo na AFC bakaba barayasinyanye mu kwezi kwa Mukakaro 2025. Uruhande rw'inyeshyamba rurashinja leta kuba yaranze kubahiriza ari amahame kuko itararikura imfungwa 700 zifunzwe na leta. Mutama rero ngayo nguko nibijyanye nibi biri kubera idoha muri Katari, ndagira ngo tujyane n'ubundi kuri axe y'urugamba twereke n'ubundi bihari aho n'ubundi bigaragara ko guhagarika imirwano bitarashyirwa mu bikorwa mu buryo bwuzuye. Mpango ukubwira yuko guhagarika imirwano biriho. Yego. Yego, wenda izo mfungwa nge nta n'ubwiyo nkuru nyitindaho cyane kuko nanjye nahoze nkeraho amaso ndi kubireba. Yego. Abo mbitindaho cyane ngewe ndakubwiza ukuri ko kuri operasiyo ziri gutegurwa. Yego. Yaba ari ku ruhande rw'umutwe w'intare zasarambwe ku makuru ndi gukura hagati mu ntare zasarambwe. Yego. Bwana munyamakuru nagira ngo umenyeshe yuko intare zasarambwe kuganira nabo barakubwira bati twebwe nta gahunda dufite kurekura ibice dufite. Yego. Barakubwira bati twebwe gahunda tugifite niyo guhatana niyo guhangana. Yego. Bigashingira ku bikorwa bitandukanye nk'ubu imisozi ya Nyangezi. Yego. Imisozi yari hafi na za Budodo muri za Warungara hafi ya za Kamisimbi. Yego. Nzira no mu misozi yegereye hariya za Kabare, Kidumbi, Muhinga, Mure no mu misozi ya za Mitanda. Yego. Za Matare ndetse n'ahitwa Wangoyi, za Kabugi hariya neza cyane mu byerekezo byegera neza cyane ku bice strategique bibunda babyerekeje mu bice igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo barimo byahariya Sanje ndetse na Remera. Yego. Ibi kandi babikoze nyuma y'uko n'ubundi bari kubona igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kiri mu kibaya hasi. Yego. Urumva yuko
niba umujyi wa Uvira uri mu kibaya hasi kuba bafata ibibunda bakabyerekeza amaso yabyo mu byerekezo bigana hariya za Runingo ndetse na za Kibuti bagiye Sanje Remera no mu bice bya Ruberezi. Yego. Hafi y'umuhanda wa Nationali 5 kugana mu byerekezo bigana hariya neza cyane Bugarama muri za Kamanyura, birumvikana yuko bigana mu byerekezo bari mu cyerekezo n'ubundi cyegera hariya muri za Bukavu. Yego. Ibi rero igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe n'ubwo wenda bagiye guhererekanya izi mfungwa no ku ruhande rwa FARDC. Yego. Imisozi ya Kiriba, Runingo utibagiwe mu misozi ya za Nyabitanga. Yego. Ku ruhande ubwo rw'igisirikare cy'u Burundi. Yego. Imisozi yegereye neza cyane n'imisozi yegereye Sanje, aha hose abasirikare bari kuzamuka imisozi n'imisozi bava Uvira bagana mu byerekezo bigana hafi neza naho igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe kiri. Yego. Bwana munyamakuru najya mumenyesha yuko ibintu bikomeye cyane hano muri Uvira kuko imisabe y'abasirikare n'ubu hari amakuru yangeze yuko abasirikare bagira ku 4,350. Yego. Yekoherezwa mu misozi ya igisirikare cy'u Burundi b'abarundi higanjemo n'abasirikare ba FARDC bamaze igihe batorezwa mu kigo cya gisirikare cya Cibitoke. Yego. Mutamuranyemera mbere yo kuza kutujyana za warikare tugarukiye ku makuru akomeye y'umunyapolitike Madame Victoire Ingabire. Makuru akomeje kugarukaho cyane ku binyamakuru mpuzamahanga. Urabizi hano rero dutangaza amakuru abagezweho arebana na politike. Reka nabwo twinjiremo turebe ibiri kuvugwa kuri uyu munyapolitike. Yego. N'inteko nshingamategeko y'ubumwe bw'Uburayi yemeje umwanzuro wo kwamagana urubanza rukomeje mu Rwanda rwa Madame Victoire Ingabire, basaba ko arekurwa ako kanya, ivuga ko rurimo amakosa akomeye. Ingabire akuriye ishyaka Darufu Umurinzi ritaremerwa n'amategeko y'u Rwanda, yatawe muri yombi mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka aregwa ibyaha bitandatu birimo icyo kuba mu mutwe ugambiriye guhirika ubutegetsi, kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda, ibyaha we ahakana. Urukiko ruherutse kwanga ubujurire bw'uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda wasabaga kuburana adafunze, ubu akaba afungiye muri gereza. Inteko y'ibihugu bigize ubumwe bw'Uburayi iravuga ko ibikorwa by'amategeko b'u Rwanda kuri Victoire Ingabire biri mu nkubiri nini yo kuburabuza abantu bo mu ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi. Kavuga ko kuva muri 2017 abantu 5 bo mu ishyaka FDU inkingi ya Victoire Ingabire yahozemo bapfuye cyangwa baburirwa irengero. Leta y'u Rwanda yagiye ihakana ibi bikorwa ishinjwa byo kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi, no ku rubanza rwa Ingabire ikavuga ko ubutabera bw'u Rwanda bwigenga. Mu kiganiro yahaye BBC Gahuzamiryango yishuye ko iyo ngingo y'itegeko akaba rero ari ibyatangajwe na Olivier Nduhungirehe, aho yavuze ko ibi bidakwiye. Ni mu gihe rero yatangaje byinshi. Ni mu kiganiro yagiranye na BBC Gahuzamiryango yishuye ko kuri iyi ngingo y'inteko y'ubumwe bw'Uburayi, umushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu yavuze ko nk'igihugu cigenga ubutungane bwaco butagendera ku ngingo z'ibihugu by'amahanga. Ikindi kandi ngo si ingingo ya mbere y'ubumwe bw'Uburayi bufashe yerekeye u Rwanda. Yasobanuye ko u Rwanda rudaha agaciro iyo ngingo nk'uko rutayihaye agaciro izindi zitandukanye zagiye zibanza. Ni naho rero biri ibi inteko y'ibihugu bigize ubumwe bw'Uburayi ivuga ko ibikorwa by'amategeko b'u Rwanda kuri Victoire Ingabire biri mu nkubiri nini yo kuburabuza abantu bo mu ruhande utavuga rumwe n'ubutegetsi. Kavuga ko kuva muri 2017 abantu 5 bagiriwe nabi. Leta y'u Rwanda yagiye ihakana ibikorwa ishinjwa byo kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi, naho urubanza rwa Ingabire kavuga ko ubutabera bw'u Rwanda bwigenga. Ntacyo kugeza ubu iravuga ku byatangajwe n'inteko y'ubumwe bw'Uburayi. Inteko y'ubumwe bw'Uburayi iravuga ko ihangayikishijwe cyane n'ibikorwa byibasira kandi abanyamakuru, abagize sosiyete sivili n'abanenga ubutegetsi binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga yo kubahiriza uburenganzira bwa muntu
muntu. Mu mwanzuro wayo iyi nteko yasabye ko Ingabire afungurwa we n'abari mu munyamakuru Theo Nsengimana wafunzwe muri 2021 bakarekurwa kandi ibirego baregwa bigahagarikwa nta yandi mananiza kuko bazira gukoresha uburenganzira bwabo mu mahoro. Mu itangazo abagize inteko y'ubumwe bw'Uburayi basabye abategetsi b'u Rwanda gufungura ubwisanzure bw'itangazamakuru n'urubuga rwa politike na demokarasi. Basabye komisiyo y'ubumwe bw'Uburayi gusubiramo inkunga harimo y'amafaranga ahabwa inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda zifite uruhare mu gufunga binyuranyije n'amategeko iyicarubozo ndetse n'imanza z'akarenganyo. Basabye kandi abahagarariye ibihugu bigize ubumwe bw'Uburayi Kigali kuganira na guverinoma y'u Rwanda kuri ibi bibazo bavuze no gusura abafunzwe muri buriya buryo bamagana ko bagomba kuba basaba ko bagomba gukurikirana imanza zabo. Abadepite 549 b'iyo nteko batoye abashyigikiye umwanzuro, 2 batoye bawanga naho 41 bifashe. Nkuko rero bigaragara akaba ari amakuru akomeye yakomeje kugenda dushyikira agaragaza ibiriko biragenda biba. Mutama ndagira ngo tujyane no mu bindi bice utubwira ibiriko biragenda vyibonekeza. Nagira ngo bwize ukuri yuko ibice bitandukanye by'umwihariko imisozi ya Warikare. Yego, imisozi ya Warikare byakomeye cyane. Igitika cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kiracaka kuri amahanga RP 1150 kuva mu byerekezo bya Inga werekeza mu byerekezo bya Petina kana Karembe. yego, Ibi byose kubikora mu rwego rwo kugira ngo rebe iki uriya musozi wa Mwezi strategique bashobora guterekamo ibitwaro bakaza ibitero mu bice bitandukanye ngo bawufate. yego. Byatangiye kongerwamo imbaraga kuva ryari? Kuvuga ngo ibi byatangiye guhera ku munsi w'ejo ndetse no mu masaha mu gitondo amakuru akomeje kugenda tugeraho. Yego, kandi bikomeje kugenda bihindura isura uko bose ugenda zitaza. hari abasirikare aboherejwe muri ibyo bice b'abasoda baturutse mu bihe bice Mutama? Abasirikare rero bazanye muri rambisozi bafatira nabo kubwirwa ndetse abandi bazanwa mu bice twegereye hariya neza cyane hafi y'isatire ya Pisa. Yego, Nyuma y'uko guhera ku munsi w'ejo intare zaturangije zavuzikaga zirazuba zamaze uburasirazuba bwa Nyanzira. yego, No mu yindi misozi itandukanye n'ubundi bari kugerageza gushakisha uburyo ki batangatanga iki gisirikare, ariko by'umwihariko biravuga yuko ibibunda bya Muzinga ari mu bwoko bw'amasirarizi aribyo biri kuzanwa mu bice byinshi bitandukanye mu bijya by'ibitero kuri uyu muhanda RP 1015 ugana mu byerekezo bya Karere. yego. Kuba biri kuzanwa ari cyo wenda biri guhindura ku rugamba habe hagaragara abashobora gusubira inyuma? Hari ababa bari gusubira inyuma wenda kuba ibyo byose bizamaze kuzanwa muri ivyo bice? Biravugwa kandi bivuga yuko intare zaturambwe nazo ziri gukora igishoboka icyo cyose kugira ngo zirinde iriya misozi hariya, ariko bivuga yuko ku ruhande rw'intare zaturambwe nabo bari gukora igishoboka cyose ngo birizemo ibitero, ariko nk'ubu igice cya Peti intare zaturambwe zamaze kugiramo bigiyeho gataraza amaremo. Kwegera inyuma ni uko batsinzwe urugamba cyangwa ni amayeri yabo ya gisirikare? Ngenda kumva ndi kukubaza ati muri ibyo bice bavuyemo bigiyeho inyuma, kuba barabivuyemo ni uko batsinzwe urugamba cyangwa ni uburyo bwabo? Mutama uratwumva? Ubu uratwumva? Mu misozi iri hano muri Uvira ariko cyane tunibandara muri Minembwe aho ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Yego, biravugwa ko mu misozi ya Uvira nyuma y'amakuru akomeye amaze gukusanywa na DEMIAP ndetse na Service National de Renseignement ndetse na Agence Nationale ndetse na n'ibivugwa ko ANIR cyase Agence Nationale de Renseignement yikomeje nayo kugenda ikora akazi gakomeye, yaba yamaze kuba yatanga amakuru. Ndagira ngo rero tubwire byinshi kubikomeje kugenda byibonekeza, utubwire uko imisozi iri gucungirwa umutekano bitandukanye n'ibimaze iminsi byibonekeza kugeza ubu byifashe gute bitandukanye n'ibyari bisanzwe bikorwa. Nuko mu misozi myinshi itandukanye hano muri Uvira. Yego,
imisozi itandukanye hano muri Sud Kivu. yego Igikomeje kugenda kigaragara ku ruhande rw'igisirikare cy'Uburundi no ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. yego Bakomeje kuzana imisaada y'ibikoresho byose bishoboka byiganjemo imbunda ziremereye. yego Izi mbunda ziremereye rero nta kindi ndetse kandi nta yindi gahunda zifite. yego Niyo ngo gucunga umutekano mu buryo butandukanye n'ubwo babikoragamo. yego Izi mbunda ziremereye ngo nta wundi mugambi zifite. yego Ngo nuwo kuburizamo icyitwa ibitero bikomeye cyane by'umutwe w'ineza. yego kuba zahageze birumvikana, ahubwo ziteye gute, bari kuzikoresha n'ibande, zirangana gute, ziri hehe? Ujye utubwira buri duce ndetse na deployment uburyo yagiye ikorwa akantu ku kandi. Musango izi mbunda nyinshi muri zo za iriya misozi yegereye Kazinzira. yego Izindi zizanwa hariya mu bice bya Kabuzi n'ubundi urumva ko ari mu marembo agana n'ubundi ku nkengero z'umupaka w'igihugu cy'Uburundi n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. yego Birumvikana yuko uruhare rw'igisirikare cy'Uburundi nubwo ruri gufasha igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ku mirongo y'imire ku rugamba. yego Bafite n'ingufu zidasanzwe mu buryo bwo gucunga cyane inkengero z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yego n'igihugu cyabo. yego Rero ibi byanabaye nyuma y'uko igisirikare cy'Uburundi biri kuvuga yuko cyazanye abasirikare benshi hariya Kazopa. yego Ndetse n'ahitwa Kigongo. yego Ahitwa Kasekesi ndetse no mu bice byariya Mukotsi. yego Aho ni hafi y'ikiyaga cya Tanganyika no mu misozi ahitwa Kasombo. yego Aha hose igisirikare cy'Uburundi gikomeje kuhazana abasirikare kugira ngo gicunge umutekano w'ibice bigize inkengero z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Igihugu cy'Uburundi nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka hagati mu gisirikare cy'Uburundi bari kuvuga yuko ngo ubusugire bw'igihugu cyabo ndetse kandi bwo bwa mbere imbere y'ibindi byose baba kuvuga yuko ngo mu gihe uno mutwe bamaze gusatira cyangwa gufata ibice byose byegereye ikiyaga cya Tanganyika ngo tayari nabo bishobora kuba abanakaga. Mutama, batangiye kuhagera ryari? Ese bahageze mu buhe buryo? Baje nijoro, baje ku manywa? Bidusigurire mu buryo burenze ubutosoye. Amafaranga abasirikare bari kuzanwa hano mu Burundi, bari gukurwa mu Burundi haraza Bujumbura, bari gukurwa barabaca mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika, akaba berekeza muri ya misozi ya za Kivu ndetse na Runingo mu mamodoka, kuko hari umuhanda uri haruguru mu bice byo mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika ucamo ibimodoka bya muzinga bizanye abasirikare ndetse n'ibikoresho. Yego. Hari n'abandi bicira muri ya misozi ya za Burambi, Minago, baca za Kagogo ndetse n'abaca hariya za Rukinga, Rumonge. Yego. Bakambuka ikiyaga cya Tanganyika, abaza mu maso y'abasivile, abangaba baje mu maso cyane kandi nabo baruhukira hano mu misozi yegereye neza cyane hariya za Kizimiya. Yego. No mu misozi yegereye za Kobobo, utibagiwe mu misozi ya za Mahira na Nyamatika n'ahitwa Nyamakitanga mu byerekezo n'ubundi byegereye neza cyane hariya za Fizi ndetse na za Orugo. Yego. Dukomeje page y'amakuru yacu n'ubundi mu gihe uri buze kutujyana n'ubundi mu bice bya Minembwe, ndagira ngo mutamunyemere tugaruke kuri aya makuru avuga ko igisirikare cya Afurika y'Epfo ku bijyanye na Samidi arasingira ngo ubu ni ubutumwa bwo mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange havunetsemo amakuru mashya kandi aremereye, nayo tuyabwira abadukurikiye. Ubwo urahita utujyana mu Minembwe, Rugezi ndetse na Mikenke, turebe ibiri ko biragenda byibonekeza no muri ivyo bice. Amakuru ariko aradushyikira aravuga ko itangazo ry'igisirikare cya Afurika y'Epfo Sandefu ryemeza ko hakenewe ikibazo cy'amafaranga yagombaga kwishyura abasirikare bari mu butumwa bw'umuryango w'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo muri leta iharanira intwaro rusange mu butumwa bwiswe SAMIDRC. Ni ukubeshya nk'uko byatangajwe n'umudepite mu bagize inama y'igihugu NCOP. Ibi byatangajwe na Nicolas Goster wo mu ishyaka riharanira demokarasi DI. Uyu akaba abarizwa muri komite ishinzwe umutekano n'ubutabera GSGCG ndetse na SNOP ishinzwe ndetse na komite ihuriweho ishinzwe umutekano GSD. Kandi muri iki cyumweru yavuze ko Minisitiri w'Ingabo Ange Mostanga yongeye gufatwa abeshywa
Gostar yagize ati abasirikare benshi amahuriro n'imiryango bemeje ko kugeza mu kwezi kwa Kanama nta mafaranga bigeze babona. Ibi byose bikavugwa mu gihe ubuyobozi bushinzwe itumanaho DCC bwakomeje gusohora amatangazo agenewe itangazamakuru bavuga ko abasirikare bose bishyuwe amafaranga yabo. Itangazo rya Sandefur riravuga ko amafaranga yose yatanzwe, ryongeyeho ko iperereza ry'imbere ririmo gukorwa mu ishami rishinzwe abakozi rya Minisiteri y'Ingabo riyobowe na Lieutenant General Muringisa Chingoya kugira ngo rikemure ibibazo byose bijyanye n'amafaranga. Gostar agakomeza avuga ko ibi ubwabyo bivuguruza kuvuga ko amafaranga yose yatanzwe. Mu magambo ye Gostar yagize ati ntabwo ari ukwivuguruza gusa, ni ugushishira kwa Minisitiri w'Ingabo ndetse n'umuyobozi wungirije wa komite ihuriweho ishinzwe umutekano Maurice Gigaba. Minisitiri Mosaga ahitamo kujya mu biro bya gisirikare mu by'Uburusiya aho bubarizwa mu nteko nshingamategeko. Yananiwe gusobanura aho miliyoni 80,813 z'amarandi zagiye. Yabanje gushaka ibisobanuro kuri Mochaga kubyo afite nk'amafaranga yatanzwe n'ikigega cy'igihugu NT yo kwishyura abakozi bo mu butumwa bwa Sami DRC ishyaka DI nk'uko ribivuga. Uyu Gostar kaba rero baragize bati itegereje byihutirwa ibizava mu gukemura iki kibazo kw'abayobozi bayobora inteko nshingamategeko kandi isubiramo icyifuzo cya GSDD cyahabwa ibisobanuro kuri miliyoni 813 naho herereye kugeza ubu. Igikenewe kandi ku murongo w'ibyigwa mu nama GSD ni ukubaza uyu witwa Muchakaga n'abakozi ba Minisiteri y'Ingabo ibisobanuro ku matangazo avuguruzanya nk'uko bigaragara. Ibiro bikaba bihura neza n'ibimaze iminsi bigaragara mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo, aho bamwe batangaza ko impamvu ubutumwa butatanze umusaruro ari uko n'ingengo y'imari yari igenwe gukoresha itigeze ikoreshwa nk'uko byari byapanzwe. Mutamangaye nguko nibiri kuvugwa muri Sami DRC. Komeza tubwire nibiri kubera Minembwe, Mikenke, Rugezi n'ahandi. Rupango ibiri kubera Minembwe nabindi. Yego. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje gukora igishoboka cyose kugira ngo kigali ibitero. Yego. Mu misozi itandukanye intare zasanzwe zerereyemo cyangwa se twirwaneho. Yego. Igisirikare cy'u Burundi FDNB. Yego. Gikomeje kwigisha amayeri yose ashoboka igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Yo kwinjira mu misozi itandukanye yahariya muri Sudi Kivu by'umwihariko mu byerekezo byahariya muri Minembwe. Yego. Ibikubitiro biravuga yuko hari abasirikare ba FARDC ndetse n'abarundi bavuye ahitwa za Marindi. Yego. Abandi bava mu byerekezo by'ahitwa za Mukangi berekeza ahitwa za Itota hafi na za Ishura. Yego. Ngo birumvikana yuko ari hafi y'amajyepfo ya Minembwe mu byerekezo bigana hafi ya za Kakungu na za Kahamba. Yego. Bari gushaka kwataka iriya misozi ya Kisanga ndetse n'ahitwa Kiyanda. Haba hari ibikoresho wenda byazanwe bigaragaza ko ibyo bishoboka? Nuko ngo uko iki gisirikare cy'Uburundi kiri kwambutsa abasirikare bari gukurwa hariya mu misozi ya za Kanenge, mu misozi hariya za Rumonge, mu misozi ya za Gatete mu Burundi. Yego. N'ubundi bari kubazana barabashita mu byerekezo biri hafi na za Kivu na za Kananda. Yego. Abari bashyize n'ahitwa Rumbwe n'ahitwa Maringumo. Yego. Ibi rero gahunda ihari nta yindi ni uko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Ndetse n'abarundi bashaka gufata ibice byose by'ingenzi cyane cyane imisozi ya Minembwe isa naho igiye gusatira muri Uvira cyangwa mu kiyaga cya Tanganyika. Yego. Noneho Mutama ndagira ngo unyemerere dukomoze n'ubundi kubijyanye
n'ibiri kugenda bivugwa aho leta iharanira intwaro rusange ya Kongo na AFC bumvikanye uburyo bwo kurekura imfungwa. Ubwo turagaruka utubwira ibiri kuvugwa mu bice bya Bukavu ndetse na Kavumu, aho naho bivugwa ko hari amakuru mashya ashyushye y'ibikomeje kugenda vyibonekeza muri ivyo bice. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC riburwanya bumvikanye ku buryo bwo kurekura imfungwa za buri ruhande babifashijwemo na leta ya Katari. Aya makuru yemejwe n'umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubufatanye na Afrika Mossad Borus kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya 12 ukwezi kw'icenda 2025, hagaragaza ko ari intambwe nziza iganisha impande zombi ku guhagarika ubushyamirane. Yagize ati dushimiye isinywa ry'uburyo bwo kurekura imfungwa ryakozwe na leta ya Kongo na AFC, intambwe ikomeye iganisha ku guhagarika ubushyamirane no kubana mu mahoro mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Boris yasobanuye ko ahangayikishijwe kuri ubu n'uburyo komite mpuzamahanga Croix Rouge izaba umuhuza muri ibyo bikorwa byo gushakisha imfungwa za buri ruhande zikigenzura no kuzirekura. Akaba yakomeje rero abisobanura, aho yagize ati turashimira byimazeyo umurimo ukomeye wa Katari na ICRC cyangwa se Croix Rouge muri iyi gahunda, kandi dushishikariza impande zishingira ko zigomba gushingira kuri iyi myitwarire mu gutera izindi ntambwe zigana ku masezerano y'amahoro. Kurekura imfungwa ni imwe mu ngingo zigize amahame ya leta ya Kongo na AFC bashyizeho umukono ku igenekerezo rya 19 Mukakaro 2025, gusa kutubahirizwa kwayo no guhagarika imirwano byaje kuba byagarara. Mu kwezi gushize impande zombi zoreje intumwa muri Qatar kugira ngo zirebere hamwe uburyo imbogamizi zatumye izi ngingo zitubahirizwa zikurwaho, hanyuma ibiganiro by'amahoro bigatangira. AFC yagaragaje ko mu gihe imfungwa 700 zirimo abanyamuryango bayo n'abakekaho kuba abanyamuryango bayo batararekurwa badashobora kujya mu biganiro by'amahoro bishingiye ku mahame yasinywe. Inyandiko y'aya mahame yagaragazaga ko ingingo zayo zagombaga kubahirizwa bitarenze ku igenekerezo 29 Mukakaro. Ibiganiro by'amahoro bigatangira ku igenekerezo 8 z'ukwezi kwa Kanama, amasezerano y'amahoro agasinywa bitarenze ku igenekerezo rya 18 mu Kanama 2025, ariko ibi byose ntibyakozwe. Mutamaro ndagira ngo utujyane mu bice bya Kavumu ndetse na Bukavu, naho utubwire ibiriko biragenda bigaragara bijyanye naho n'ihungabana ry'umutekano biri kugenda bivugwa, byifashe gute? Imisozi yegereye hariya hafi ya za Nyangezi. Yego. Ni imisozi yegereye hariya hafi ya za imisozi yegereye hariya hafi rwose na umuhanda wa nationali 5. Yego. Ababyerekezo n'ubundi byo hafi y'umujyi hagati hano muri Bukavu. Yego. Bivugwa yuko rwose hari abantu bafashwe n'abazarendo bateje akajagari gakomeye cyane. Yego. Iyo misozi yegereye neza cyane za Kamisimbi ndetse n'ibyerekezo byera ahitanye Akarenzo. Yego. Ibi kandi byabaye nyuma y'uko n'ubundi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abazarendo bakomeje kuvuga yuko bagomba gufata imisozi yose itandukanye neza Salamu zirimo cyane bahereye mu gihugu. Kwitwa rero ibi bice bitandukanye byaba ari hariya za Bugobe, mu misozi ya Ibihamamba ndetse no mu misozi ya za Gombe. Yego. Bari kuvuga yuko abazarendo bari guturuka mu byerekezo bya Warungu bagaca Zandura bazamuka umuhanda wa nationali 2. Yego. Abashaka kwerekeza hafi neza cyane hari mu bice bya za Kabaye utibagiye za Kidumbi na za Kajenje, bashaka n'ubundi kwinjira mu bice uyu mutwe uherereye mu byo aho bari kuvuga ko ibice byose neza Salamu barimo bagomba kubyinjiramo bakabibohoza. Nahitwa Mubuya. Yego. Mu misozi ya Mukenza hafi ya Nyunzu, nyuma y'uko bagabye igitero cya drone kigahitana abaturage bahariya muri mu misozi ya za Rugezi ndetse n'ahitwa Mikenye. Yego. Bahisemo gutangatanga icyitwa Minembwe. Aka kanya ndakubwira kuri ko ibintu byakomeye kandi byahinduye isura.
yego bijya guhindura isura byatangiye ryari kugeza ubu ikiri kuba kidasanzwe kugeza ubu ngubu ni ikihe Mutama? igikorwa kidasanzwe rero kuba iki gisirikare kugeza abasirikare hariya mu bice bya Ruaraba, yego mu misozi yegereye Munenga, urabona kuri Munenga yego ku muhanda wa Nationale 5 uba werekeza za Kabura na za Bega na za Keba, yego ahangaha ushobora kuwumva wenda ukagira ngo ni mu ntera ntoya cyane wegera mu misozi yegereye za Kindu na za Kirima, yego ariko igihari ko bari gushaka gutangatanga bagapfariye bagacarira hafi ya Romami National Park, yego ni iriya misozi yegereye rero iriya parike, yego by'umwihariko za Rusa mu misozi igana hafi na za Mbugi ndetse n'ahitwa za Ruvuta ukibagiye Kaniyami na za Kasese, yego aha hose bakahafata noneho ukaza kureba ibintu bigiye kuba bwana munyamakuru. Ndakubwiza ukuri yuko intambara yagera ibwo igiye gutangira kandi ibi biri kuvugwa ndetse kandi biri kugaragarira kuri gukomeza kugenda bigaragara ku mirongo ibiri ku rugamba, by'umwihariko ari igisirikare cy'u Burundi cyazanye takitike zitandukanye n'abasirikare b'intare za Trump bemeza ko izi takitike ari takitike za kinyamwuga kuko nabo ugerageje kuganira nawe ntibabihakana, yego bakavuga yuko ariko nabo nta kindi gisigaje gukora icyo bafite kurwana kandi no guhatana bagatsindwa cyangwa bagatsinda, kuko nk'ubu ibice bya Kubanga, Turambo, imisozi yegereye Kakuku ya kabiri, yego imisozi yegereye Mayungumu, imisozi yegereye Kimamba na Rumbwe nabo bamaze kwashyita abasirikare mu rwego rwo kugira ngo batangatange igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kanavuga yuko za Kisanga no mu misozi yegereye hariya hafi neza na za Tukutuku, yego ubumva yuko ari mu cyerekezo n'ubundi kigana mu majyepfo, mu cyerekezo kigana mu majyepfo ya Minembwe, mu byerekezo byegereye n'ubundi za Kahiba ndetse n'ahitwa za Karerwa, yego ubwo barashaka kukwata igisirikare cy'u Burundi, abasirikare bari kuva hafi y'ikiyaga cya Tanganyika, yego bakabagotera hasi kugira ngo ntibabashe kugera muri ibyo bice, ariko biravuga yuko ibintu bitari buze kuva kuko uyu mutwe wamaze kwatsinda igitego cy'umutwe nyuma y'uko washyikije abasirikare hari mu bice bya Kivumbwe ndetse na Kazima na Kazimiya ndetse na Kiringi utibagiye Ifoshe. yego yego mbere yuko wenda uza kutujyana ku zindi axe ukatubwira ibiri ko biragenda byibonekeza, ndagira ngo unyemerere tubwire abadukurikiye ibyatangajwe na Minisitiri Nduhungire wamaganye Muyaya washinje RDF kuryanisha Wazalendo na FARDC. Ubwo turagaruka tujyana ku zindi axe tubwira ibiri ko biragenda byibonekeza Mutama. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Yves Nduhungire yamaganye umuvugizi wa Guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo Bwana Patrick Muyaya washinje ingabo z'u Rwanda kuryanisha ingabo z'igihugu cye FARDC n'ihuriro rya Wazalendo. Abazalendo baherutse gukorera imyigaragambyo ikomeye mu gisagara cya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo basaba ko Brigadier General Gasito Olivier wagizwe umuyobozi wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 shinzwe ibikorwa by'igisirikare n'ubutasi asubira iyo yavuye kuko ngo ni umunyarwanda. Ku igenekerezo rya 12 kwezi kw'icenda 2025 nibwo Muyaya yatangaje ko intumwa za Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziyobowe na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu Jacques Shaban Luko zamaze kugera mu gisagara cya Uvira kugira ngo zitege amatwi abo mu byiciro byose zihosha umwuka mubi uri hagati yabo. Muyaya yagaragaje ko ibi bikorwa byo kuryanisha aba bo muri Uvira byateguwe n'ingabo z'u Rwanda n'umutwe witwa Intwaro wa M23 kandi ngo ni ibyabaye n'iby'imyigaragambyo byabaye nibyo kurwanya Brigadier General akaba abishinja u Rwanda. Minisitiri Nduhungire yasubije ko Muyaya icengeza amatwara rye ridashobora guhisha ubugizi bwa nabi bw'Abazalendo muri Uvira burimo kwanga Brigadier General Gasito akora inshingano ze no guhagarika umuhango wo gushyingura Colonel Gisore Patrick ibaziza ko bavutse ari abatutsi. Yibukije Muyaya ko Wazalendo iherutse kumenyesha abanyamurenge n'abandi banyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bafite iminsi 10 yo kuba bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagasubira mu Rwanda, ikanaha abana intwaro kugira ngo bajye kwica abo yita abanyarwanda ba
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ku mugaragaro ko Wazalendo yakubise abanyekongo b'abatutsi n'abandi basivili irabatwika ibandagariza ku karubanda, kandi ko ari iherutse kwirukana abanyeshuri n'abarimu mu mashuri muri teritwari ya Warungu Kabare mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Bimenyetso akaba avuga ko rero uzayisubiramo azicwa nk'uko babikoze. Yagize ati nubwo ibyaha byose byakorewe mu ruhame bigafatirwa amashusho bigashyirwa ku mbuga ngurukana bumenyi, bigakorwa mu gihe drone za Kinshasa zikomeje kurasa amakompra ku banyamurenge, Patrick Muyaya aracyagura umuvuno we w'urwango anahimba ibirego bisa nabyo. Minisitiri Nduhungire yibukije Muyaya ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isanzwe ifasha umutwe w'iterabwoba FDLR ari nayo yaremye ihuriro ry'abajenoside iribise Wazalendo riha intwaro n'amafaranga, rikaba rikora ibyaha ku manywa y'ihangu kandi ku muryango mpuzamahanga urabibona ariko ntugire icyo ukora. Yagaragaje ko mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yananiwe kugenzura Wazalendo itagomba guhisha amakosa yakoze yo kurema iri huriro no gukomeza kurishyigikira mu gihe rikomeje ubugizi bwa nabi, ahubwo ko igomba kwirengera ingaruka zikorwa n'iyi Wazalendo. Mutama rero ngayo nguko nibirebana n'ububanyi n'amakungu, ngira ngo watujyana ku zindi axe mbere ko turi buze kugaruka ku rubanza rwa Joseph Kabila Kabange rwongeye gusubira ibubisi. Yego atumenye uko twasihagaze nakakanya. Yego tubwire. Turi kuvugana kare ari kukubwira ibice biri kudeployingwamo kandi mubwira operation ziri gutegurwa ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe. Yego mubwira ibice aka kanya FARDC turi kugenda yiganzamo. Yego igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi igitero cyari kirimo abasirikare b'abarundi benshi. Yego agerageje gusubiza inyuma gatoya umutwe w'umuventura ari mu misozi y'ahitwa Peti na Buraya. Yego agace kitwa Peti bivuga yuko nyuma y'uko uyu mutwe wari uherereyemo kongeye kwisubizwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego aka gace kandi bikavugwa yuko karinzwe bikomeye cyane n'abasirikare b'abarundi. Yego ibi kandi kwiyongeraho nyuma y'imibaro bivuga yuko yabereye ahitwa Buhinga. Yego nyuma y'uko igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe cyohereje abasirikare baturutse mu misozi yahariya muri n'ahitwa Byungu. Yego akariho bagabye igitero mu misozi ya Buringa, ariko iki gitero cyari kigamije gufata uriya muhanda Route Nationale 3. Yego ahitwa mu misozi ya Taweza ndetse no mu misozi yegereye ahitwa Bibiro ndetse mu misozi ya Boboro. Yego ubwo aho ni hafi ya Mutakato, hafi ya Ishunga ya mbere ndetse na Ishunga ya kabiri. Yego ariko ibi byaje kubaho igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe baje kunanirwa nyuma y'uko n'ubundi muri no misozi yegereza amakombo na Buringa bagabye ibitero. Yego igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabisubije inyuma gikoresheje drone ndetse n'indege za kajugujugu baturutse ahitwa Kasuka, ahitwa Ruvunji ndetse n'ahitwa Kigoma mu misozi yegereye Ntindo ndetse n'ahitwa Kibuwa. Yego reka dukomeze mbere kuza kutujyana no mu bice byo mu majaruguru tukaraba ibiriko biragenda byibonekeza mu buraruko bwa Kivu. Tujye mu rukiko turebe ibiriko biragenda bivugwa kuri dosiye ya Joseph Kabila Kabange, ubwo turagaruka tujyana mu buraruko. Urukiko rukuru rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo rwanzuye ko urubanza rwa Joseph Kabila uyoboye iki gihugu kuva muri 2001 kugeza muri 2019 rwongera gutangira. Uyu mwanzuro wafashwe kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ku igenekerezo rya 12 ukwezi kw'Icyenda 2025, nyuma yaho abanyamategeko barengera inyungu za leta bamenyesheje abacamanza ko habonetse abatangabuhamya bashya biteguye gushinja Kabila. Umwe
umwe muri aba banyamategeko barindwi Maître Richard Bando yabwiye urukiko ko aba batangabuhamya bazasobanura uko Kabila yoherereje ihuriro rya AFC amafaranga anagaragaza uburyo hari n'abazagaragaza uburyo ari umunyamahanga w'Iyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka 18. Urukiko rwahaye agaciro icyifuzo cy'aba banyamategeko rwanzura ko urubanza rwa Kabila ruzatangira bundi bucya ku igenekerezo rya 19 z'ukwezi kw'icyenda. Urubanza rwa Kabila rwatangiye kuva ku igenekerezo rya 25 Nyakanga 2025. Ubushinjacyaha bumushinja ibyaha birimo kugambanira igihugu, kuba mu mutwe w'ingabo utemewe, gufata ku ngufu n'iyicarubozo. Bugasobanura ko byose babikoze bikaba rero bibangamye abanyamategeko barengera inyungu za leta ari n'intwaro rusange ya Kongo. Bo bagaragaje ko Kabila adakwiye gushinjwa icyaha cyo kugambanira igihugu kuko si umunyekongo, ahubwo ko akwiye gushinjwa icyo kuba intasi y'igihugu y'amahanga. Ubushinjacyaha bwari bwasabiye Kabila igihano cy'urupfu. Abanyamategeko barengera inyungu za leta basaba ko imitungo yo yose ifatirwa akanacibwa ihazabu ya miliyari 24 z'amadolari. Umwanzuro wari utegerejwe kuri uyu wa gatanu ukaba utasomwe. Ku igenekerezo rya 2 ukwezi kw'icyenda Kabila yamaganye uru rubanza, asobanura ko uburyo ubu ari uburyo rwaburanishijwemo bigaragaza neza ko ibyashinjwa ari ibihimbano bigamije inyungu za politike z'ubutegetsi bwamunzwe n'ibyaha birimo kunyereza umutungo w'igihugu. Aho yagize ati ibi ni ibirego mu nyungu za politike biteguwe n'ubutegetsi bwatakaje icyizere kugira ngo bwihunze inshingano zabwo mu z'ukuri binyuze mu nzira zanenzwe. Nta kimenyetso gifatika cyagaragajwe gishyigikira ibi birego. Akaba ari ibyatangajwe na Joseph Kabila. Mutamaro ndagira ngo noneho utujyane noneho mu buraruko nawe utubwire ibiriko biribonekeza kugeza ubu. Nukuvuga ngo ibiri kugaragara mu misozi itandukanye hano ngira ngo Kivu y'Amajyaruguru nyuko moje. Yego. Kivu y'Amajyaruguru turetse abarikare banazo tumaze kugaruka kuri situation uko ihagaze aka kanya. Yego. Ubu ngubu biravugwa yuko imisozi yahariya muri Burora ikitwa Wazalendo ntabwo kirashiramo. Yego. Hariya bimbwe muri teritwari ya Masisi ikitwa Wazalendo nikirashiramo. Yego. Biravugwa yuko igisirikare cy'umutwe neza cyo gukoresha amayeri yo kuvumbura Wazalendo mu bice byinshi ariko byabatanze bitewe n'uko ngo bari gukoresha amayeri menshi atandukanye. Yego. Bikavugwa yuko abenshi muri teritwari ya Masisi harimo abaje bihinduye abafundi, abihinduye abakarani, abihinduye Gede maso ibikorwa bitandukanye. Yego. Bikavugwa yuko rero bakora ibikorwa by'ubutasi mu byo bitandukanye umutwe ugowe kandi ukomerewe cyane no kwibaza ati tuzazenguruka amazi yose muri teritwari ya Masisi. Yego. Kugira ngo tubashe kubirizamo ibitero ndetse kandi biri gutegurwa na FARDC mu basirikare barenga ibihumbi n'ibihumbagiza bari gutegura bazaga ibitero mu bice dukontorora. Yego. Reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego mwakoze cyane. Yego namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kure Ngerudendi bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze ngaha tubashimire cyane kuri dukurikiye bwa mbere tushonda sabone ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha. Astra Vista.